Reka tubasuze kandi tubaye ikaze nshuti bakunzi ba Ishya News TV. Reka turebere hamwe n'iki kigezweho, ariko nimba aribwo ukigera kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube channel, kanda subscribe kugira ngo ujye umenya amakuru ari kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubahaye ikaze. Reka turahere mu Rwanda, ahari inkuru ivuga yuko Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva yageze i Kampala mu gihugu cya Uganda, aho yagiye guhagararira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu muhango w'irahira rya Yoweri Kaguta Museveni, Perezida watowe na Repubulika ya Uganda, uteganyijwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 Gicurasi 2026. Usibye Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, undi muyobozi wamaze kwakirwa muri Uganda witabiriye irahira rya Museveni ni Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, wahageze ku wa mbere. Undi wageze ni Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed. Reka kandi dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kiratangaza ko gikomeje gukurikirana hafi indwara ya Hanta Virus ikomeje guteza impungenge ku mugabane w'Uburayi. Itangazamakuru bitandukanye byagaragaje ko ibyo abanyarwanda bakwiye kumenya kuri iyi ndwara n'ibimenyetso bya kugira ngo bakomeze kuyirinda. Hanta Virus ni indwara ikomeye iterwa na virusi ikwirakwizwa n'imbeba zo mu gasozi, ikunze kugaragara nk'ibicurane, ikaba ishobora gutera ibibazo bikomeye mu myanya y'ubuhumekero cyangwa mu mpyiko. Yandurira mu nkari, amacandwe cyangwa imyanda y'imbeba binyuze mu guhumeka umukungugu wanduye. Nubwo yandurira mu mbeba, ubwoko bwa Hanta Virus bwonyine nibwo bwagaragaye ko bushobora kwandurira hagati y'abantu mu buryo budasanzwe. Ubwandu bwa Hanta Virus buherutse kugaragara mu bwato bwa MV Hanta Virus bwari buvuye muri Argentine, aho bamwe mu bagenzi bapfuye abandi bararemba nk'uko byemejwe n'inzego z'ubuzima OMS. Reka dukomereze mu yindi nkuru ivuga ko Polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yatangaje ko mu karere ka Muhanga habereye impanuka ikomeye yahitanye abantu 2, abandi 15 bakakomereka. Impanuka yabereye mu mudugudu wa Busozi, akagari ka Kivumu, murenge wa Cyeza, akarere na ka Muhanga, ku mugoroba ku itariki ya 10 Gicurasi 2026. Umuvugizi wa polisi w'ishami rishinzwe umutekano mu muhanda CIP Emmanuel Kayigi yabwiye ibitangazamakuru ko impanuka yatewe n'ikamyo yavaga i Muhanga yerekeza i Kigali. Umushoferi yagera ku ikorosi rirahitwa Kavumu akarikata rikamura, maze bituma ata umukono we yagenderagamo agonga imodoka ebyiri zari imbere ye. Iyi kamyo yakomeje igonga imodoka ya minibus yavaga i Kigali yerekeza i Muhanga, ihita irenga umuhanda. CIP Kayigi yakomeje aho ubutumwa abashoferi cyane abatwara amakamyo abasaba kwibuka ko bafite uruhare runini mu gukumira impanuka nk'izi, birinda umuvuduko wo gutwara bananiwe, uburangare buvanze no kwirara ngo nuko batwaye imodoka nini. Reka dukomereze hanze y'u Rwanda, tuyaye ku nkuru ivuga ko abarwanyi b'umutwe wa AFC 23 mu mpera z'icyumweru bakuye ibirindiro byabo mu duce twa Sange, Bwegera, Ruberezi, Ruvungi, Kabunambo n'inkengero zaho berekeza mu mujyi wa Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umunyamakuru wigenga ukorera muri Kivu y'Amajyepfo hamwe n'umwe mu bakuriye societe civile muri teritwari ya Ulungu babwiye BBC ko M23 n'abategetsi bayo batangiye kuva muri utwo duce kuva wa gatandatu. BBC yabajije M23 bivugwa nimba ari byo koko, ntabwo irasubiza kandi nta makuru iratangaza kuva muri utwo duce tuvugwa twabereyemo imirwano ikomeye cyane mu Kuboza umwaka ushize, imbere y'uko M23 ifata umujyi wa Uvira ikawuvamo nyuma y'iminsi mike ku gitutu cya Washington igasubira muri utwo duce turi ku ntera isaga ibirometero 40 mu majyaruguru ya Uvira. Leta ya Kinshasa na Washington bagiye basaba M23 gusubira inyuma ikagera ikanyura aho uwo mutwe wafashe kuva mu kwezi kwa Gashyantare umwaka ushize, mbere y'amasezerano ya Washington yasinywe muri Nyakanga uwo mwaka. Reka dukomereze kandi ku nkuru ivuga yuko umutwe wa M23 uyobowe na Colonel Nanga wandikiye Marco Rubio igaragaza ko atishimiye uburyo Amerika iri kwitwara mu biganiro by'amahoro hagati yawo na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ari imbogamizi kuri leta ya Felix Tshisekedi. Muri iyo baruwa ku itariki ya 7 Gicurasi 2026, AFC 26 yavuze ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubahirije ibyemeye mu biganiro byabereye mu Busuwisi, birimo kurekura imfungwa 317 zo no guhagarika ibikorwa bya gisirikare. Uyu mutwe wanashinjije Kinshasa gukomeza kugaba ibitero bya drone n'indege za gisirikare mu bice bigenzurwa nayo, ndetse no kugerageza kwica bamwe mu bayobozi bayo. AFC 23 yavuze kandi ko nyuma y'amasezerano y'amabuye y'agaciro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika
Amerika Washington isa nk'ikingira ikibaba ubutegetsi bwa Tshisekedi. Cyakora yavuze ko yakomeje gushyira mu bikorwa ingamba zigamije amahoro zirimo kurekura imfungwa no korohereza ibikorwa by'ubutabazi. Yiyo baruwa yagejejwe kuri Frere Gnasingbe ndetse no ku bandi bahuza barimo Katari n'Ubusuwisi. Reka dukomereze kandi ku nkuru ivuga ko umuhuza bikorwa ihuriro rya politike Ramuka Martin Fayulu yemeje kuri uyu wa gatanu ushize tariki ya 8 Gicurasi ko afite umugambi wo gukangurira abaturage kurwanya icyifuzo cyari cyo cyose cyo kongera manda ya perezida binyuranyije n'itegeko nshinga. Bya bitangaje nyuma y'umunsi umwe Perezida Felix Tshisekedi agiranye ikiganiro n'ibinyamakuru Kinshasa akagaragaza ko afite inzozi zo kuyobora indi manda nubwo itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririho ubu ritari bimwemerera. Aganira n'ibinyamakuru n'abashyigikiye umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi yibukije iki kibazo cya manda ya gatatu nk'umukuru w'igihugu cyamaze guterwa utwatsi n'abaturage ba Kongo ku butegetsi bwa Joseph Kabila. Yemeza ko yiyemeje kongera kukirwanya. Martin Fayulu rero yashubije mu buryo butaziguye ibiherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu mu kiganiro n'abanyamakuru nk'uko tubikesha Radio Okapi. Byatangajwe na Martin Fayulu bije mu gihe umwuka utari mwiza muri politiki urangwa n'impande zombi n'impaka zikomeye zerekeye impinduka cyangwa ivugurura ry'itegeko nshinga. Ubu kaba ari byo bikomeje kugaruka mu makuru avugwa cyane muri iki gihugu. Mbere ya Deris Asanga, perezida w'ishyaka rya ENVOL, nawe yari yafashe uruhande kuri iki kibazo. Yavuze ko atemeranya no kugaragaza uko ari kose kongera manda ya perezida. Avuga ko yizera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashobora kwihanganira ikindi cyiciro cy'amakimbirane mu nzego. Yahamagariye abaharanira demokarasi kurwanya byimazeyo gahunda iyo ari yo yose yo kutubahiriza itegeko nshinga. Reka dukomereze ku nkuru ivuga yuko ibyatangajwe n'umuhuzabikorwa w'ihuriro rya AFC 23 yavuze ku mugaragaro uherutse gutangaza na Tshisekedi aca amarenga ko yitegura kuyobora manda ya gatatu binyuze mu guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu biganiro n'abanyamakuru ku wa gatandatu ushize umuhuzabikorwa wa AFC 23 yerekanye ko ikiganiro Perezida Tshisekedi aretse kugirana n'ibitangaza makuru kigaragaza ukuntu azajya ahora abeshya ahakana ibyo yakoze no kugerageza kugoreka amakosa ku bandi mu rwego rwo guhisha intege nke n'imiyoborere mibi. Uburyo bwo gutebya Colonel Nanga yaragize ati nta kindi ntibizabatungura. Azavuga ko atarazi ko yari perezida. Yahamagariye imitwe ya politike na societe civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya inyuma ya M23 bagakomeza urugamba rwo gukuraho ubutegetsi no gutabara igihugu. Yagaragaje ko ibyo bahoze barwanira bamwe babonye nko kurwanira ubutaka bireba igihugu cyose. Mu kiganiro aheruka guha itangazamakuru ku wa gatatu ushize ari nacyo cya kabiri kuva kongera gutorwa mu 2023 ari nacyo cya kabiri kuva yakongera gutorwa muri mwaka wa 2023. Perezida Tshisekedi yashinjije u Rwanda guhungabanya ingabo z'igihugu cye aca amarenga ko ashobora guteza kwiyamamariza manda ya gatatu naramuka abisabwe n'abaturage. Reka dukomereze ku nkuru ivuga ko komisiyo yigenga y'amatora mu Burundi yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu azaba ku itariki ya 3 Gicurasi 2026. Gusa amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi arimo CNL, UPRONA, Kodebu, CDC na Frodebu yasabye ko habanza ibiganiro hagati y'abanyagihugu mbere yuko aya matora abaye. Amashyaka avuga ko afite impungenge zishingiye ku matora y'abadepite yo mu mwaka wa 2025 bavuga ko yaranzwe n'amakosa menshi ndetse ko nta mpinduka zirakorwa mu mitegurire y'aya matora. Umunyamabanga mukuru wa UPRONA Olivier Nkurunziza yavuze ko niba amatora azategurwa nk'ayabaye mu 2025 kuyitabira byaba ntacyo bimaze. Yongeyeho kakenewe ibiganiro byatuma habaho icyizere n'amatora akozwe mu bwisanzure. Ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi bwa CNDD-FDD, umunyamabanga ushinzwe itumanaho Doliane Munezero yavuze ko ibyo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi asaba biteye isoni kuri demokarasi y'u Burundi. Ashimangira ko igihugu cyubakiye kuri politike y'amashyaka menshi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye amarenga yuko ashobora kwemera ibiganiro, aho yavuze ko yumvise ubutumwa bw'ayo mashyaka kandi ko azabegera akabagisha inama nk'ubumenyi
nk'umubyeyi w'u Burundi bwose. Hagati aho ishyaka rya CNDD-FDD ryamaze kwemeza Perezida Ndayishimiye Evariste kariwe mukandida waryo w'amatora ateganyije mu mwaka wa 2027. Dukomereze kandi kuri inkuru ivuga yuko kimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi kiyemeje kongera gufungura dosiye y'indege y'umukuru w'igihugu igiye kumara imyaka igera ku 10 yaraheze ku kibuga cy'indege cyo mu gihugu cy'u Burayi yarahapfiriye. Indege ya Perezida w'u Burundi yo mu bwoko bwa Gulfstream kane yahize ku kibuga cy'indege cya Madrid muri Espagne aho yagiye gukoreshwa, ariko bigaragara ko ifite ikibazo kitahita gikira. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko yatekereje kugurisha indege y'umukuru w'igihugu kubera imaze gusaza kandi ishobora kuba ikibazo. Yanahishuye ko yatekereje kugurisha indege y'umukuru w'igihugu mu byuma byo tuzi nk'inyuma. Ikinyamakuru RPA cyo mu Burundi kivuga ko indege yawahoze ari perezida, indege ya perezida yamurikiwe n'abarundi mu mwaka wa 2016 imaze imyaka igera ku 10 iparitse ku kibuga cy'indege cya Madrid. Ikinyamakuru cyaboneyeho gutangaza ko guhera kuri uyu wa mbere utaha Radio RPA izongera gufungura dosiye y'indege ya perezida kuva yagurwa mu mwaka wa 2014 kugera uko imaze muri Espagne, nyuma unyuze ku kugera ku Burundi bwayo ndetse no kuva i Bujumbura mu mwaka wa 2016 na 2017. Mu bibazo biteganya kwibandaho harimo kuki impamvu indege ikomeje kuba i Madrid, ninde muntu wavuzwe na General Neva wafatiriwe ibyangombwa byayo kandi kubera iki, nizihe mpamvu. Birateganya kandi kubaza ibijyanye na miliyoni iyi ndege yigendaho buri mwaka mu bayitaho no mu gukodesha parikingi. Dukomereze kandi ku nkuru ivuga ko igihugu cya Burkina Faso umufatanyabikorwa w'abaturanyi Niger na Mali mu ihuriro ry'ubumwe bw'ibihugu bya Sahel byose biyobowe n'abasirikare kuva ku wa kabiri cyabujije TV5 Monde kongera gukorera mu gihugu. Kuri wa gatanu ushize igihugu cya Niger kiyobowe n'abasirikare kidacana uwaka n'ibihugu byo mu burengerazuba muri iki gihe cyari cyahagaritse ibitangazamakuru 9 byo mu Bufaransa bishinjwa gukora inkuru zishobora guhungabanya umutekano. Itangazo ryavuzwe kuri televiziyo ya leta rivuga ko ibitangazamakuru byahagaritswe byakunze gutangaza ibintu bishobora guhungabanya cyane ituze rusange, ubumwe bw'igihugu, ubumwe bw'abaturage ndetse n'umutekano n'inzego muri Niger. Ibinyamakuru byahagaritswe ko ari 9 ni France 24, Radio France International, France Afrique Media, LSI Africa, AFP, Agence France Presse, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Africa na Media Party. Ihagarika ryahise rishyirwa mu bikorwa ako kanya kandi bireba radio n'amateleviziyo, website n'imbuga nkoranyambaga z'ibyo bitangazamakuru. RFI na France 24 byari byarigeze guhagarika iminsi mike nyuma ya kudeta yo muri Nyakanga 2023 yazanye abasirikare ku butegetsi mu kuboza 2024. Igitangazamakuru mpuzamahanga cy'Abongereza BBC nacyo cyarahagaritswe. Dukomereze ku nkuru ivuga yuko itsinda ry'abashakashatsi bavumbuye umurambo w'umutwe w'umwe mu basirikare babiri ba Amerika baburiwe irengero mu ntangiriro z'uku kwezi hafi yaho bakoreraga imyitozo ya Cap Dra muri Maroc, mu gihe undi musirikare agishakishwa. Abashakashakaga muri Maroc kwa gatandatu basanze umurambo w'umwe mu basirikare babiri ba Amerika mu mazi mu kilometero kimwe uvuye aho uyu musirikare yaburiye ku itariki ya 2 Gicurasi nk'uko igisirikare cya Amerika cyabitangaje. Igisirikare cyatangaje ko ari First Lieutenant Kendrick Lamont Kijal, umuyobozi wa Pranto mu mutwe w'ingabo zikoresha imbunda za rutura nk'uko inkuru dukesha Reuters bivuga. Umusirikare wa kabiri we akomeje kubura kandi ibikorwa byo gushakisha birakomeje nk'uko bitangazwa n'igisirikare. Abasirikare ba Amerika bari bitabiriye imyitozo yiswe African Lion, imyitozo minini itegurwa n'ubuyobozi bw'ingabo za Amerika bushinzwe Afrika, igahuriramo abafatanyabikorwa barimo na NATO n'ibihugu by'abafatanyabikorwa bya Afrika. Nk'uko Africom bitangaza, igice kinini cy'imyitozo kibera muri Maroc kirimo abantu barenga 5,000 baturutse mu bihugu birenga 40. Minisitiri w'intebe kandi mu yandi makuru, Minisitiri w'intebe
wa Latvia Avika Selina yirukanye minisitiri w'ingabo muri icyo gihugu Andris Preludes nyuma y'igitero cya drone za Ukraine zibasiye ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli. Mu butumwa yanyujije kuri X, minisitiri w'intebe Selina yavuze ko icyo gitero cyagaragaje ko igisirikare cyananiwe kurinda isezerano ryacyo ryo kurinda ikirere cya Latvia. Yongeyeho kandi ko minisitiri Preludes yatakarijwe icyizere kuba ku ruhande rwa minisitiri w'intebe n'icyizere cy'abaturage. Minisitiri Andris nawe yahise atangaza ko yari yiteguye kwegura ku giti cye, ashinja minisitiri w'intebe kwihutira gutangaza ko yirukanywe ku mpamvu yise iza politiki. Icyo gitero cyongeye kugaragaza impungenge ku mutekano w'ibihugu bya Estonia, Latvia na Lithuania mu gihe intambara mu Burusiya na Ukraine gikomeje. Ibihugu byombi byo muri NATO bituranye n'Uburusiya bimaze iminsi bigaragaza ko hari ubwo ibitero bya Ukraine binyura mu kirere cyabyo bikanaturikira muri ibyo aho kwerekeza mu Burusiya buhanganye nayo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Andres Biga yavuze ko kuri iryo sanganya ryabaye yemeye ko yabiganiriyeho na kiriya gihugu kandi asaba imbabazi igihugu cya Estonia, Latvia ndetse n'ibindi byinshi harimo na Finland. Nubwo bimeze bityo ariko yanagerageje kugereka ayo makosa ku Burusiya bahanganyemo kuhera ku mwaka kuva mu mwaka wa 2022 mu gihe kandi mu yandi makuru mu gihe amakuru akomeje kuvugwa mu mutekano mashya. Dukomeje amakuru yacu, reka tuyakomeje ku nkuru ivuga ko mu gihe amakuru akomeje kuvugwa ku mategeko mashya ya Korea ya Ruguru ajyanye n'intwaro kirimbuze, abantu benshi ku isi bavuga ko bifuza ko perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un utazicwa n'igitero cy'amahanga kuko bishobora guteza intambara ikomeye ku isi yose. Korea ya Ruguru yahinduye itegeko rigenga ikoreshwa ry'intwaro za nuclear rivuga ko mu gihe perezida Kim yaba yishwe cyangwa igihugu kigakeka ko ryagabwe igitero n'amahanga, misile za nuclear zahita zirasa uko kanya nta yandi mabwiriza ategerejwe. Iri tegeko ryashyizweho nyuma y'ibitero bya Amerika na Israel kuri Iran byahitanye abayobozi bakomeye barimo na Ali Khamenei. Basesenguzi bavuga ko Pyongyang yahise atinya ko ibintu nk'ibyo byayibaho, ahitamo gukaza amabwiriza no gushyira mu buryo bwo kwihorera bwihuse. Korea ya Ruguru isanzwe ifite misile ziremereye zirimo Hwasong 14 na Hwasong 15 na Hwasong 12 zishobora kugera kure harimo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni byo bituma impungenge z'isi zikomeza kwiyongera ku bijyanye n'umutekano mpuzamahanga. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, nta dusoreje amakuru twari twabateguriye. Nta makuru tubashimira kuba mwakurikiye, mukomeze kugira umugoroba mwiza.